Amas sa penin simlemal sa lehang nga kuna ngai na taa ana vezing ISTV mi pite zo se kangai lut naw le kaza naw ve sa in tangpa Gogou keiman banjit hangin the bon chawin min la la min ngei pen ipuka yu Jesu Christa min chibai ka hin bol so kevin a hi tuni pha na hi pathin thu a chom cha ki holim diwa ka hin dei hlen chu hi le na pathin lam to din ki gon ti hi amos them gaw le khabu bungli chang somlani a pana iki ho pa du vin ka hin dei sa in a hi a hin la pathin thu a ilut masang vin keima chanchin neu khat ka hin sei no men a hi ke hi kamin ne go thang Gogou Kuki ka hi in ko umna ka chen na wang kho chu hele Kangpopi district south chungobung wang kho apana hung ki pan ka hi e chule themjil na lang pangin ningkum kumsang ni somni lekha 2021 kumin True Love Theological Seminary TTS Infal eho het thei pena dinga chu KCC Infal muna kho Bachelor of Divinity BD course ka hin cha hi chu ke ma chanchin achom lamta ka hin sei hin tun pathin thua ilu diu hi ta jiwin amas sapenin kisan na inne idiwin ka deisa ni hi tawna chom cha ga mangu hite tawute ha chungnung pen thengchungnung pen kapa thing ta ka pathin hepa nalung si na ngai lu na ka chat wa tu ni pha roi phat pha nei mu sa uwa tu pha ta hilai ISTV mang cha hepa kanam mi pi te la an hin na thu pha ho sei phong ding le sam phong thei dinga hin khodam na nei pe zuwin ki pa un na min thing lo pi ta ka hin thang wa on hi kapa kia konin het na chi na ima cha umpun hi zong le het na chi na hung kon do na chi na bulpi ki pat na nang man ume na ti ki het zuwin hepa ki pa un hi zi chun hepa nang ma kala uwin hung thlan lang thu ki sei do ho hi ke le kanam mi pi te adinga phat chom na ta asale lagaw lama chon phat ki sin sa na ka man the naw a hi na ding na cha ha lo ta le hlasam ta a jong le ke ma hi mang chan lang chu jong le angai ding ni pi te ho hing man che in ti a na cha ha lo ta le hlasam ta ong le na ang sunga kong ki hlan na ka taw na hi ke ma se na sang lovin calvary athesan thinga yung hla do wa ka pokayo Jesu Christam ni nei san pi un amen na pathin lam to din ki gon ti amos them gaw le khabu bungli chang somlani a ki holim du hi ta azin amas sapenin amos them gaw ama le khabu umdol hilo le ama chanchin neu khat iga seido divin ka deisa in a hi amos them gaw kitipa hi kumzabi gate 8th century BCE khanga them gaw khat an hi in a hi chule ama hi te kwa ki ti khu noi lam lengam ahilo le juda lengama kel ngoi ching mi an hi in a hi ama hin theipina ho anamal ngimzi in chule hi che chun akel ngoi te ho ava e ti hi e bible chang uvin e hil ki nun hi chule pakai pathina kuna ko na achangin chunglang lengam ti chu Israel lengam phungsom ho chen na hi chi lengam sunga chun pathin lunghan na ahilo le pathin thutan na ding thu ga phung do dinga pakai pathina ko na changa them gaw ahilo le ami tel aso pitel ho pho sal dinga pakai pathinin ahlat cha dinga ana hlendo ana ko do a hi ti hi isei do nom ovin a hi I Bible chang uvchun hitin akisunin a hi emos bungli chang somlani vo Israel nangjong hitabonga hi kabolding na hi hitabong na chunga thil kabolding ziin vo Israel na pathin lamto din kigun hichia emos thim gaw to say hichi Bible chang thugol hi tuni phata hi hop ni a I hop hianwa chom cha a hil che diwin ka deisa in hi athugol khatna
vô Israel nang zong hitabonga hi kabol ding na hi chia thu gol ki sei hi thiam gao emos kam cheng le ama oso a kuna hung pot do pathin lung han na pathin lung nat na kam cheng a hi ti nong isei do nom kin uvin a hi le abana chu thu do khat a thei kin hi chi thu go la ko na hi pathin hin Israel cha te chu koite abunga abol gut hin tem aji chu Bible changa chun nang jong hitabonga he kabol ding na hi atin hi chi adon but na ding chun bungli chang som la khat na chu ve leo hen imu ding hi chun Sodom Gomorrah mite kisu mang ahil kisu gim thu ki seyin chule Egypt gama pathinin gimna hi se alan sa ong an ki seyin hi ji a chu hitabong gola chu pathinin ami te anam hlen Israel cha te ong chu su mang ding hilole achung wa go na hlun sa ding ati hitai ti hi hilai Bible chang le hilai thugola ko na hi imu do ule isei do no mu chu hi cha hin pathinin Israel te asu mangut le ahilo le achung uwa lunghan na ahlun sa hi ivet na hi le ama ho akuna mihing hi na lung he na ahilo le pathin po ki gui zop mat na det ta nei lo zi wa chu pathin lunghan na achung uwa nu chu kha hi azi chu khangma sami te ti chu Sodom Gomorrah mi te hi win ahilo le Pharaoh lengpa Egypt mi te hi win pathina kuna thupi pathin thacho ho thu sei don lowa akoi zikwa achung uwa pathin gau sapna anahlungin hi bong nge ya chu tu a jong hi Israel cha te chunga jong gimna le dana hlungding hi tai te hi hilai thu gol hin chen te in ei hil chen uvin hi abana athugol ni na chuga avia hute hitabong na chunga thil ka bolding zi in vo Israel na pathin lam to ding ki gon hichia thugol ki seya ko na imu do theu chu hi le pathin hi ngailu na adim se pathin a hi wangin itile thil khat umen na ami te Israel te chunga alunghan na hi akhon na be hitai lunghang mong hitai ti hi akimu do nin hi zi a chu pathin hin ami te le ama ka a thu chaina asim a hi dan hi chi thugula ku na hi mu do thein kin nin hi zi chun Israel le pathin ki muto ahilo le Israel le pathin ki lam to hi kipana ahilo le pa cha na a ki muto ki lam to ding hitalovin mantha na le chidang namdang te khut noya gen thei tho na ding da na le ka na dinga ki muto na ki lam to na ana khata na hi wang Israel mi te ading chon wang sit ahilo le da hle nge yen hi ma ho to pathin ki mu to ding hi ahin azo a isei ma bang uchun pathini ngailu na pathin hi itiwin hi ji a chun ama ho hin ami te chun alung ahin hei theva ama lang ahin ka diu chu pathin dei sa chu ahi ji a chu thim gao emos chu ki mang cha a ama chu Israel lenga ma ki sola ami te chu pho sal dinga ki mangcha hi ahin la thim gao emos aki sol jing wangin hi chi mi te Israel nam mi te chun ama ho mi hing ta sa thisan nop sa na le ngai cha na ho zo hi sublit anom jing uvin ta salam thilin elo lego thilin hin kho amang uvin pathen thupi ho hi don sen an nei povin
pathian tu pe sangin leiset lam lung aguat zi uvehin ama hozong pathina ko na zet na chang uvin hiti chun Assyria lengpan so in galhingin apasal ho hivin azite ho hivin numeite ho hivin anakai mangin hi chu go chu hilovin annei ago a in allo agam leisi jing zong achan lo u hi hin Israel le pathin ke lam to hi Israel dinga hlagau lam go hilova ta asalam zinga zong mantha na anahi khatan hi chule pathin hi ngai lut pathin a hi wangin mihim ten ama doma ibolwa ama hot na zinga hin ko iman uwa se na lampia imonden uwa lungta iken nu tingle ngai lut na a dim pathin jong alung ahang theizin ami te azep theye ti hi tuni a hi nang lake ta san cha te nang lake a dinga jong ke hilna lesson phata khad he tin jong isei do nom ovin he hichi adia Israel tu sim hi hin sei te nga hi ale eho nammi te adinga ki hilna the ki phona the ehilo le ki te ka na thei thil hi tampi mudo thein aumin a hi thim go emos thupun ailo le ama le khabu a ko na hin athang pi a thil imu do ho chi pi ham iti a le azo isei ma bu win pathinin asim sami te chunga thutan na amazing ti hi mudo theile zildo thei khat chu a hin hi azi chu pi ham te le pathin ama athin ji le ama akita bang hin aman asim sa nang le ke ama limlem mel pu'a hin khomang te jong hi initin hin khowa ama athin bong le ama akita bonga thin na le kita ana hin khum manding hi pathin deilam pi cho hi ti hi ngai lut umta kanam mi te ho ka sup te ho koma I het saw hi jong la avela ka hin sei do nom kit a hi azi chu hitabonga thin na le kita ana hin khu mang chu ni kho khat le pathin tu tan namuna pa chat na changding a hi ve ama wang koi hi le mihim te ang sung le pathin ang sunga thin lo na kita lo na neya hin kho mang ho chu pathin tu tan namuna subset na tai tom na changding a hi ti hi isei do nom kit uvin a hi hize hin so pte ho kanam mi pi te ho tuni phana hi chi bible changa ku na ikido nom pen ta uchu hi a hele ki pa na le pa chat na chan na dia pathin to kilam to dia ikigo nu hinam ti hi e ma chi thu do a ikinei divin ka dei se na he a hi lowa hi le Israel te banga subset na le zet na chang dia kilam to pathin to kilam to ding kimutu ding nga zinga hin ko mang hiu ham e ma che ki kholo hite hi je chun nang le na insung mi te ke le ka insung mi te hon itilam dola ipilam pi a iti hin khu iman wa pathin to kilam to na dia ki gu na inei du ham ti hi aphalama pathin to kilam to theina dingin e ma chi le ing sung chi u ki vet tu muhitin ki sim tu taw hite ti hi tu ni phana isei do nomu khat a hi ke nin he hi hin lungi lim ge lu hite so pte ho e ho Christian ta san ki bul phu na hi Jesu Christa mingai lu na ko na hi tule ngai lu na hi akiti ting le ipu ipa teo chun khang lui mi masate chun hi chi Jesu Christa ngai lu na tu pha an nei an het pha lo an za pha lo wang of chun
chọn na in khan khu nun khu an thovin ki ngai lu te in hin khu an mang khom the ve a hin la tu hin gospel ki pa na thu pa pakai jisu that dam na tu sim ngai lu na tu sim iza tawin a hin la ana umsa khan khu nun khu thil pha ho chu inung sun ki tawin hi ye la ele hi chi hi Christian hi ma sang zo wa chu inun khu nun khu khan khu amanu chu thil phadan in omen tu hin Christian sa khu in jui phat vi hin i khan khu nei na ho hi iman sa uvin Christian hi jeng wang ovin hi ti hin ki tu mo na ki thang thip na hin khu mang taw vin hi tun e ho zong hi abanin ga ki sei be kit le e ho adia ku ki te zong hi paka Jesu Christa ngai lu na thu sim a hi lo wale Christian sa khu i hin zui naw hi kum zakhat walam a hitan a hi le Jesu Christa a ko na ngai lu na ai lo le Jesu Christa thi sana ko na ngai lu na mu chi chun eima in sung chi le inam sung le i ho bung sung wa eima sunga ko na jong ke do a ga pha so nam ti jong hi iki khol divin ka dei kin a hi a ji chu tu lai khang mi te atam zo hi Christian in sunga hung ping do le hung sei le ngan hi tawin hi jeng jong le i Christian hin ko Christa to i relation iki gui jo mat na hi ichana de na hi lo le ichana thu ham ti hi iki khol the na de uvin ga pha iso do unam ti hi eima le eima jo ga ki gel kit divin ka dei sa ki nin he chu kit jong le ngai lut na kita ana cham na le lungmon na in igam sung inam sung wa vai hot hinam Kuki Christian te la ngai lut na cham na ai lo wa le lungmon na in vai hot hinam ti jong hi gelu tin holu hite jong le eima changwal chi ading in jong Christa a pilhin na kanei hinam Christa a pilhin na nei hinam ti jong hi iyal chi wa iki hol kit divin ka dei se na he aji chu na lungthim mu ka mu thei pon na hon ke ma lungthim na mu thei pon na he powin hi ji chun I pathian ho hi ei le pathian ki ka relation sim hi ji u hin ei ma chi iki kholwa iki gel divin ka dei sa kin na hi so pete ho alang khana ga sei kit dingin Israel te chun pathian yawe pathian chu an ho wang uvin pathian ta chun ki gui zo matna relation de ta an nei povin hi aji chu ipiham til ama hol polang zem zing sa pathian an ho vo hi chule ama hol la zinga zong sopi khat sung ki ka zinga zong ki tolo na ki bung khen na loi tum sem na chule ken khat loi khat chun gamdang pathian ho milim sim thu ang sunga ki thaina an sim kit uvin a hi akitim hi ji a chu alla uwa ki lung to lo na ki bung khian na chule ki ta lo na hin khu aman je uwa chu hi chi nam mi te Israel nam mi te chu pathina ko na zep na chang a hi ve e hon jong tu ni he ding wa thil poi mo ta khat chu tu ni a nang lekin I ho pathin jong chu Israel te anaze pathin ma chu hi ji a chu nang le ke yin jong chon di lo na hin khu imanna thin lo na kita lo na hin khu imanna ile Israel te anaze pathin chun nang le ke jong aze ding hi ti hi he jing sao hi jong le atha I yel do kitwa lungthima I chin jing jeng ding wing kanam mi pi te ho ko ma tim na le taw na kai nei ki nin he tu lai hin inam sung le ho bung sung hui nun da no I vet te nga hi le po na lai na di hle jing uvin hi aji chu ipiham iti ale thudi ai lo le thuta ngai lu na hi illa uwa ala samtan hi
athasam le zeng ta na hi ki bung hian na le loi tum sim na elo le ki hian tel na ta asalam thu go hilovin lagaw lam thu zinga jong hitabanga ki hian tel na hi I ha bol le zing uvin hi thudi thuta kolcha sangin polang zema zut zola sei thiam ding zeng se hi ingai tu taw vin hi thudi thuta practical a podo ngam hi akila samtan hi igela hele wangsi jang umin laina jang umin hi so pete ho tu ni phata jenga jong hin adia pau khat tho Kuki Christian tia pau khat tho a Christian min pule Christian tia ki min vo ho hi corrupted society ihitaw ve katinu min a hi aji chu ta asa thu hi hian hlagau thu hi zong le azo ai sei bong wa chu ki bung hian na ki lang hian na phung le changa ki hian tel na hin ila uwa vai homin ila uwa ehol ehon iki sim be win tila in sum khat te chu tu hin za chom chin iwa chi ataw vin hi kingai lu na ala samtai ipu ipa teo khan kho chu Christian a hi ma sang a khan kho chu khan kho an phu do so chu tu hin iman sa ataw vin hi ai wa nga chu la Christian ke ikiti ke no ngai lut pathian ka ta asane tia ama khunung zui Christa nung zui Christian ke ikiti ke no vin hi hiti tabunga ta asa thu le sagau thu ani ni zinga zo ki hian tel na isim ji wa chu corrupted society hi ve ka ti hi a set na in gyal po te chi affects ka sei hi ta asalam thu aga sei dingin government office hi hen civil social organization hi hen a hi lowa hele nampi mina kiloi khom na za chum ho zinga zong lamka ho hi vin anungzi ho hi vin mi izat ham khat hi Kuki Christine ki hi a hi wanga thudi thuta a vai hom lo le thudi thuta a alam kai zui lo Kuki Christian ngen hi ve hi je in ki kholu te so te ho ta sa thu zinga bon ta sa mi hi min bon akita lo ahilowa le thudi choilo akimuda aki hotna aki thena hile athing jing pathin akita jing pathin chun iti athet da iti a hot da dingam ti jong hi igel divin kan dai sa kin na he e hot nam mi pi te hem akita lo ahilowa le corruption iti te nga hile social leaders social workers government officers politician hilole political leaders hilole lamza choma lamkai hot bu hin mu chetna vet chetna ilo me be na ine uvin hi ayen tuni phat ta hin ama ho sanga kho zo chu religious leader ho corruption bol hi ho tu his in koi ma hin isei ngam lo u a hi ding ka ging chan a hi ahin lak keiga agial don chapang hi jeng jong la keima ga agial dola chu religious leader ho corruption hi umda le social ta asalamin ki thuto zo hi jong le lagaw lambi a hi insung khatte hi ki gom khom thei kin in te ti he ka ta asan hi chu jong le za ta ho hla cha ho a hi lowa hi le pakai hla cha pakai thau nu chang ho nang ho ki de na le nang ho ki mu se na ka sei hilovin athil dan affect so is sei uwa aphalo lai chu adi lo lai chu isim phat diu vin ka hin tim kit vin hi ki noi sin na hilo ale ki muda na hilo la ki zum so na ka sei hilovin thuta in religious leader ho khla cho ho hi anna ki bulphu masaleo tu ni ni kho a hi nam khat
pau khat thotel a hi hobung a hi lo le denomination mi pawa isila denomination hi azat ping do lo ding a hi ka denomin a hi hichi ki loi khom na zat chum ho ji in zong in sung khat pau khat thotel a ki bung hian na le ki ngai lu na asuda ye ka denomin a hi leisit mi himte hi phildang ai lo le thudangin ki pum khom zo hi zong le ki lung to zo hi zong le ho thu ai ki pum khom zo hi ho thu a hi mi pi akan khom zo hi a hin la e ho hi ho thu je nga zong ki hentel na inei kha ze u hin ta sa thu a ki gop khom ding izat isei wang wa hi namlam kai ho elo le civil social organization iktibonga pan ala wanga hi lo thing zo lo he ka tinomen hi zi hian ho la chon jong chi kul ta i gyal devin ka dei se ne he ai lo le loi khat ho la cha chu iti tam iti ki na hele kel ngoi ching tu ap apan jing wanga a kel ngoi te chu anei zo te ham a bol the zo te ham dinga bo chu kel ngoi chinga pangjong ki ne hi ila wa hin koi tabong ta asale sagawa panpi ngai cha ala samte kha chu nga kai hu na ding ga kai din na ding a hi lo le nga til kho na ding phat ki ti jong nei man lo a hi wanga chu koi te ham khat officer ham khat hi lo wa le social lam kai a in cheng je ham khat te in sungwang avel vela avil zowa kum khat sunga hi izat ve ham khat avil zowa hi te na chu kum khat sunga chu izat ve ham khat mai cham asim man na a hi wanga chu ala samte khat in sunga chu phat chom khat jong anei man lo pastor jong aum da pon a hi ji in ki ko lu te ji hin ka ngai lut ka nam mi pi te ho I ho bung bolu jong patia ivet tinga hile ho bung I bol danu sa khu izu dan Christian niti izu dam jong hi business bol to ki lo taw hi ka tinomen hi tu ni pha na hin aji chu sagaw mang thai ding ho hu do ding le landi komu pi ta sangin pathin min pana eima mi hing ngai chat ho su blit nan hin khumang hi I da po vin a hi ka tinom kin hi zi chun so pite ho I hin dan ule I khosa danu hi hoita I vet tenga hi le Israel nam mi te to ki het na inei po ve ka tinomin hi azi chu pathen tia itaw wa ho ina iki khop jing wang ovin I Christian hi naw pa hi Christianity pa hi identity card I card ki mangbonga Aadhaar card han ilo le tu la government office sam khatna thil khat I boarding tila Aadhaar card ngain PAN card ngain ilo le voter card ngain so be ya chu thil hi aki bol thei tapon office a lekha ho aki bol thei tapon hi chapong nge ya I Christian u I hin pau Christian nung zuita ikimin von paung hi I card dan tabanga nei yong hi da po vin hi katinomen he zi yen ki kholu hi te kanam mi pite ho ai wanga chu khat to win itiham khatna ala sam tabung khatna e ho kit na le ki da kit ki nom kit lo ei ma ta jing zong Christian nung zui Christian ka he ki tingal kit a hi le ei ma ho chan nun chan khan chan I chon dan I pau dan a hi lo wa le nitin ikin khu iki mansa no I vet na le Christa thupa ta ki tu lo a hi wanga Christian ki he ki ti ji ki lo bi sa una am ge lu te hi ti to bunga chu hin khu iman wa amin mai maya Christian hi uwa hele a khon na chu I ho ayong Israel te got na bunga ji chunga got na thung to ding hi ji hin tu dam la hin kho chom cha nei sung wa I hin kho man dan ki sim phanui te ka nam mi pi te ho ta sa tu in jong ki ngai lu ten sagau tu in jong ki ngai lu te ki ngai lu na in khat le khat ki kan kho mu te ti hi
keima hilovin keima go hilovin pathin Bible thing in hilove ka tin nomen hi hi chun tu ne a hin ko iman pau hi pathin alung thlai mong na dem nang hin ko man na hin ko mandan hi pathin alung thlai mong na dem ka hin ko mandana hi pathin alung thlai na dem ti hi e ma chi eki khobra e ma chi injong meditation in edu ko dei sa kin hi hi hin ngai lut ta so pete ho thu di thu ta in pathin to ke lam to ding hi le han tu ne a iti ke lam to in te ikitiu vem hi hin thu di thu ta hi thi pi ding le thu di thu ta hi hin pi ngap chain hin kho mangu hi te thu di thu ta che i hin pi wa i thi pi ngap chat ting wa hi le i la wa chamna lungmon na nam sung wa chamna lungmon na umintin hi chi teng ta chule pathin to ikilam to uting le pa cha na ichendung hi katinomen hi hin ngai lut ta so pite ho tu ni pha na hin pha chain a ka hin sei nom chu hi ale ki cha na nei lovin thudi thuta hin piutin thudi thuta thi piute thi pi ngap cha in pangwi te ta sa tu hian lang thagau tu jong le ti hi a chaina pe na ka hin sei hin mi hin a dei sa wal ji a sei hel le pathin minin ki ngai dam hutin man the la the isei do umma le pathinin aza jan phathe e bu pitaw hen ka ki pa e